Lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung siping mo eka tatakot eka kakarog at yung siping mo signan eka tatakot eka kakarog at yung siping mo signanan mo eka tatakot eka kakarog. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask patse lulwalong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ashers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ang ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisambal. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Manaragul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo at yung siping mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping mo, signan mo. Galang at mapanganib, eka malilimibalik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog. Pangadyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipan ing Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos.
baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Yesu Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tayo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangasubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa at king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa at king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa at king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na espiritu. Iyanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing form. Inkumpleto ang pong updated na detalye, din kaya katamong set number, pakapaskila king lalamda rin kaya katamong luklukan. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan. Miti puntamo po ngini batayang samban, puriyan at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po de William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Florentina Albis, Adier David, Senaida David, Mendoza David, Roque family, Pangan family, Lalik Bulanadi family, Adoracion Manarang, Victor Manarang, Fortunata Manarang, Grace Munoz, Bernie Dichioco, Patrick Bondok, Mr. and Mrs. Nilo Makabadbod and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Sian Adriela Calara, Rian Margox Calara. Paraking mumuna ng Aldo Novena Crusaders of Holy Face of Jesus. Paraking Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Remy Tan, Celinda Ferrer, Tony Tan, Ricardo de Guzman, Estelita Roque, Purificación Arceo. Para kay physical ampong spiritual pasalamat ng Apong Pio and imang auring between and family. Para king kapaldanan pamikakatawan ampong spiritual ng Carlos Galban, Ansi Javier, Arnel Pinlac, Rosini David, April Catalina, Sofia Malyari. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banalay Espiritu, the families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Olivia and Jennifer Balatbat and family, Arnold and Fel Bitog and family, Henry and Doktora Gemalyn Gueco and family, DP and Jonah Brar, Francia Manyalak, Ocampo and Aguilera family,
Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Siman Daniel Christian Hart, Ding Aida Matthew Marcelo, Bernadette Biag, Liberty UC, Nicanor Targa, John Michael Nicanor Targa, Charito Digna Lumogdang, Cherubin Nicole Lumogdang, Clyde del Serapin Lumogdang, Daniel De Choco and family, Danito Chopaco and family, Roland Buan and family, Rogel Macapagal and family, at kareng naganap pumila ko, balikin King Margot. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena OCD, Dr. Annabel Yuswiko, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Ashley Maria Calingo Boy, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Edgardo Santos, Araceli Marimla, Ronnie Lopez. Ganakantala naman din kalguran tamong mayang wabye, lalong-lalo na di Bishop Oscar Cruz, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Lebardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulawon, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Rodrigo Wong Gonzales II, Alfonso Wong, Emilia N. Santiago Gonzales, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josepina de Choco Tolentino, Alfredo Chau, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona Feliciana, Simeon, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Jose Senseng Suarez, Sophia Suarez, Sonia Umandal, Eli Paz Meneses, Valiente Marcelo, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Felipe Buan Jr., Eloy Antonio, Benaventura Cruz, Misael Presas, Teresita Camaya, Teresita Ponsalan, Fernanda Camaya, Purificación Sokayan, Yuso Cho, Serapin Macho Yang, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Saul Nires, The Gates of Heaven, Rafael Miranda, Isabel Luciano, Jaime Rodolfo, Luciano Biag III, Julieta Aison, Alejandro Aison, Oliver Adrada, Conrado N. Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth N. Benido, Andres Malonzo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Bienvenido de la Cruz, Roberto de la Cruz, Carmelo Tarzan Lasatin, Marian Nang, Luis Gabriela Lugi Narciso, Daisy Aragon Malyari, Roel Loon, Francisco Santa Cruz, Anday Mangiliman, Miling Mangiliman, Remedios Saldana, Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Chopela Saldana, John Michael Roman, Marina Kayanan, Angel Tanweco, Bernie Bautista, Resalino Sikat, Ronald Manusig, Gemabel Manusig, Amelita Zamora, Hernani Borromeo, Peter Bungay, Pedro Bungay, Natividad Bungay, Alberto Dizon, Susana Dizon, Ricardo Bermudo, Carolina Talavera, Purificación Calma, Corazon Serrano,
Belen Lacson, Rita Lalsama, Estrelita Des Reyes, Wilfredo Serrano, Yupresena Tiambao, Conmemoración Enriquez, Danilo Peralta, Jose Peralta Sr., Brigida Maniego, Romer Maniego, Ogi Maniego, Antonina Flores, Lilian Muldong Flores, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espirito, Lucia Espirito, Juanita Espirito, Paulina Perez, Demetrio Quinto, Flora de la Cruz, Frances Angela Salas, Pompeo Garcia Perez, Romeo M. Colorico Sr., Emiliano Gonzalez Sr., Ricardo Tablante. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Tilagyanig pam tuaning anak, ang tuaning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu,
manatili kakayungan. At kaya ka antemurin, At yuta na po king kalimang Domingo ning karaniwan na panahon, pasibayo anting mikakapatid at anak na ning Diyos at talatuki ng Kristo. Dinatangtamo po keti batamong simba at samba king Diyos. At antimurin makirandam karingkayang banalayamano at tanggapan tayo ingkayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Sisyanta pa mo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, tibura na kang ikpamo, ban ulwan ding tao at iyangat ibat karing karelang kapanandaman at kabiguan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Yesu Kristo, pilulubungan daka ring tao at inulo mo ring dakal karela karing mialiwarang kapanandaman. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Ginong Jesus, ing depatan mo karing tao inatad ni karela ing mayap a balita, ibat king meto nga mamu at malugod a Dios. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king pie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O mapamakalulu at malugod a Diyos, inyang Jesus inulunoring masakit karing niyaliwarang kapanandaman, bilalag na kaanting metong na Diyos ning biye at tula, bustan mong ilako na kaya kaming sablang dewakan, ing takot at samalu, katman mo kami king
mapaglunos ng lugod at panalala. Bani kami manatukyan miyang matad king pakayap ng upaya karing sablang manandaman kasakitan. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Kristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng Ob. Iob migsalitaya nga na, imbiyanawari ning tao ket sulip, namu kalupa ning biye, ning metong ayalipan. At ing panahon na, mimigit king panahon, ning metong upahan. Kawangis ne ning metong ayalipan, amawong salilong, o ning metong at alapagobra, alang isipan, nunemo ring upana. Salasali sila ring bulan ay alakong pekinabangnan, nunemo ing bunga ning lungkot. Alako nga pala, nunepawang puyat at tamis. Kabang makakera ko, nga kong mimisip, bakit pa kaya sumala? Kabangon ko, nga ako naman mimisip, kakaba na naman, ingaldo. Ala kong karato na nalog, pati ngapon, dingaldo ko, masalusula pa, king kasangkapan, ning maglalala. At magugulgulang alang bitsang likwan, apanayan. Gana kanyo, metong namong pangisnawa, mapatad na ing biyeko, at ding mata ko, kapilan man, erala atangalan, ing tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Purihan niya ang Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Purihan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Purihan niya ang Ginoo, mayap ing dalit kapurian king kekatan Dios. Masanting at masampat ing purihan niya. Tatalakat din pasibayo ng Ginoo ing Jerusalem. Titipunan no ring memalen ng mengaw se karing aliwang bansa. Purihan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Pakayapa no ring mebigo at bibitbirano ring sugat daw. Balo na numpilan la ring batuin at awsani ing balang metong king lagyuno. Purihan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Masikanya at mayupaya ing kekatang Ginoo. Ing kabyas nana muasokdan. Tatalakad no ring Ginoo ring mga dakura. At babagsak no king gabon ding marawa. Purihan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Pamamasing iba't kimumuna ng sulat San Pablo, Karentao, Corinto. Ala kong matulit, magmaragul, lipat ning panaral ke ing maya pabalita. Makautos kako ing manarag. Iparusan ko nung ingkeng panaral ing maya pabalita. Nun depatan ko ing obra ko king sarili kong kaburian, ating kung asan ang bibayaran ko. Dapat uli ning daraptan ko, antimong katungkulan,
Mga baldugan king iti, obrang penwala ning Diyos kako. Uli nito, nanong bayad impanayan ko. Alang aliwa, nune imprebliyong, makapanaral king maya balita, alang bayad, at makaduang kareng katuliran ko, king obra ko para king ebanghelyo. Tao kong timawa, na alipan ning ninuman. Dapat gagawan ko yung sarili ko, alipan ding sabla, bang makayagyag kong dakalataw para kang Kristo. Karing may naking kasalpantayanan, meding may nako kaluparang. Bako lang ayagyag. Inya, gawa kong sabla, yung sarili ko, karing sablang tao. Bakong ayagyag ding mapilan, hing makananuman paralan. Diraptan ko iti uling ning ebanghelyo. Bakong mirakayanan, king kanwanan, ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Delanala ring katamong kapanandaman at pibatana ing sabla tamong sakit. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At keka antemurin, pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Kalakora king sinagoga, tinaglusla ri Jesus king bale ri Simon at Andres, kaya beri Santiago at Juan. Makarateya king matas alagnat kanita ing katuwangan ng Simon, at sinabi rin agad kang Jesus. Lepitan ng Jesus, telanani gamat at seupaning tinalakad. Kanita mo rin likwanin ing lagnat, ing matuwang babae, at iya ing migsilbi karela. Inyang silim-silim na limbog ni ingaldo, ring tao de laro kang Jesus, ding sablang masakit at alipnan ding demonyo, ding sablang memalen mitipon laking tulid ning pasbul ning bale, pepakayap no ring dakal at taong masakit at makimialiwang kapanandaman. Penabinala naman ding demonyo ena pepaburian big salita uling balura nung nino Jesus. Ganingaldo pa may bangon ni Jesus, mintaya king metong alugal at tahimik, luwal ning balen, at karinya menalangin. Penintun deri Simon ang pong ding kayabena, inyang ikit de sinabira, panintunan dako ring sabla. Dapat Jesus nga nakarela,
kailangan tamo naman munta ka ring makalapit a balen, bakong makapanaral mo naman karela. Iti yung sangkan ning pamaglako ko Capernaum. Inyalinibot siya king mabilog a Galilea, manaralya ka ring karelang sinagoga, at panabinala ring marok ay espiritu. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Antimurin po kareng makiago makiabe kaniting Santa Misa king kapamilatanan ning online live streaming. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayo muna naman. E tayo po kakalingwan ing kakatamong pisasabihan ing kayarian ning Diyos. The kingdom of God, where God reigns, where God rules. Nanuya po yung kayarian ning Diyos? Kayariane, it is a kingdom of love. Lulugod tana. It is a kingdom of peace at intamong kapayapan. It is a kingdom of justice. It is a kingdom of joy, etc. Pero potang masakit siyang tao po masayaya, alya po. Potang inalipnan ng demonyo ing tao po masayaya tinyang kapayapan, alaya po. Inya ni Jesus, king ebanghelyong binasa ko ngeni at lupoy depatana, me nga diya, me naralya, at me duluya, pepa kaya pano puring masakit. Sino yuya, o itapo yung buri ng sabihan. So, me nga diya, me naralya, at me duluya, pepa kaya pano puring masakit. Dening at nung areni pisabyan tayo po, inyang may binyaging kakatamong Ginoo. Itamong bininyagan kailangan deting at lu uling mekiyagon tamo king bien ang Kristo nung menarali Kristo manaral tamo nung mengadi Kristo mga di tamo nung Jesus sinuyo ka ring masakit sumuyo tamo muna naman at lungtong ko makupuke kayo kalupan na ning kalam. So lawenta mo po ing mga labas, inyang ipanaral ni ing kayarianan ng Diyos, na nung sinabi na, dinatang ning mituldong panahon nga ng Jesus, ing kayarianan ng Diyos, malapit ni, sisyan nyulat gulutan, ding kaya kayong kasalanan, at maniwala kayo, salpantaya kayo king mayap abalita, adaralaku. King kayarianan ng Diyos, e pumalyaring miyabe ing Diyos at ing kasalanan. Inya pining penaral na sumisi, repent. E malyaring miyabe ing Diyos, ing kayarianan ng Diyos, ampo pa ing kasalanan. Inya pin repent nga na sumisiit pa ing gulot ka ring kasalanan. Kay ba na po nita, inaus no ring minuna ng alagad. Come, follow me. Come after me, and I will make you fishers of men. Nano pong gawa daretang alagad, minunang alagad? Simon y Andres, Santiago ti Juan, they left everything. Uling ing mumo ng dili at ing pe kamatas dili, aawos, yapin po ing awos na ning Diyos. Amen? Aos na ning Diyos. Likwanday nga gana-gana at tinukila kang Jesus. Pero king Ebanghelyo ngeni, magbalik la king balenang Simon, Pedro. Kay ba't no pong inaos, tiki nala kabukasan king sinagoga, may basayang amano ng Diyos,
at Jesus menaralya at menaralya tinuruya king mipnong kayo payan nga na. Pepakin na buwing kayang pamanaral, pamagsalita ang po panggawa, at yung lino ba taong alip na naning marokay espiritu, at pepalwala ning marokay espiritu, king tao, linwalya, lumwal ka, tahimik ka nga naking demonyo, linwal yung demonyo, menahimik ya. Nung bisata mong makiyabi king kayaryanan ng Diyos, kailangan po, nakatamo alip na ning demonyo. Alwang demonyo yung mag-ari king biyata mo. Kaibad na po nita, iyapi ng ebanghelyong binasa po. Kaibad na king sinagoga, naning depatanda, mintala king balen ng Simon Pedro at Andres, kaya bedalari Santiago at Juan, malag na tiyak ing katwangan ng Simon Pedro. Amen. Introduction niya pa mo puwitan, Wata may tutundo na kayo. Nano pong gawa ng Jesus king Ebanghelyo, pagkapakirandaman tayo po. Sabyang kaya pa itang kanyang milaba sa Domingo. Itang libro ng Deuteronomio, inyang at inyang tubod, a propeta, talapanaraling Diyos. Nanong sinabi na, Deuteronomio chapter 18 verse 19, ing makirandam, may parusan niya. At tatandaan niya pa po, ing makirandam, king amano na ng Diyos, may parusan niya. Halimbawa, matutod ka, may pakirandaman. Sinabi na ning amano ng Diyos, kamana ko, o ning matutod ka. Kay ba't may nako ka, uling may dindam. May nako ya, may rakap ya, inyapin, may parusan niya. Amen? At yung makirandam, gustong kamakirandam, nano yung pamalita mo? Uling keng second reading nga ng San Pablo, woe to me if I don't preach the gospel, makalunos ko nung ekay panaral ing mayap a balita. Aliwa mo pa ako yung manaral, aliwa mo rin pari, kay ba't yung mekirandam, kayo po yung manaral. Woe to me nga na, ni parusan ko nung ekay panaral ing mayap a balita. Nya pitukyan ko po rin ng king Ebanghelyo, kasi minunay ning pepakayapa ning katwangan ng babaeng Simon Pedro Kay ba't nanita, may nalangin niya. Kay ba't nanita, pepakayapa no ring masakit. Unan, iyon na tayo po yung may nalangin niya. Nga na po king Ebanghelyong binasa ko, silim o ganingal dopa, may bangun ni Jesus, mintaya king metong alugal at tahimik, lual ning balen, at karinya may nalangin. Paneke pong pauning panalangin. Uling nung ka mga di, bayo ka manaral, nung ka mga di, bayo, nung ating kang gawan, at ka may nalangin, siguradong magkamali ka. Nya yun na po yung pamangadi. Jesus, may nalangin niya. May nalangin niya. Jesus is a man of prayer. Jesus is a man of prayer. And a prayerful person is a powerful person. Ing mapangadi keraklan pumak kamali. Ing mapangadi keraklan at inyang kapakumbaban. Ing mapangadi keraklan pumagmatas. Ustong manaral ka kamangadi keraklan ing ipanaral mo ing kekang sarili. Aluwaing Diyos. Nung kamangadi manaral ka keraklan ing kaburian mo, sariling kaburian, iya po ing panaral mo. Aluwaing nga pong Ginoo.
Nya kailangan niyang pangadi. Jesus prayed. Niya po, ngakupin po, uling mengadi Jesus, lawenyo. Pagkapakiramdaman tayo po, Jesus prayed at the moment when His popularity was rising. Maging popular yung Jesus, king pamanaral na, king pamanyapat ng mayap ang popang mala. Success can be a demon that destroys our personhood and our mission. Gustong ng manaral, ene po mangadi, ipanaral na ng kayang sarili, aliwa, inga pong Ginoo, ing sarili ng kaburian, aliwa yung kaburian ng Diyos. Lawen niya Jesus, may nalangin niya, nga na po, in the heart of much involvement, there are words of withdrawal. In the midst of action, there is contemplation. Iya mo puro action ng action. At inyang panahon para mga di, kalupay po ngeni mekad, ana mayaldo, very busy kayo. Lunes hanggang Sabado, pero kailangan ng Domingo, po kakalimuan. Munta kayo king pisamban. Mga di, makirandam king kayang amano, tanggapan tayo Kristo. O kaya ka rin pibale-bale makapangadita mo. Yan po? O hindi po inggawanan ng kakatamong Ginoo. After being with the people, there is solitude. Manaral niya ka rin tao, pero yung nakakalimuan, kailangan biyasa kang magdili-dili to pray, to talk to God, and to listen to Him. Gustong mga dita mo po kamo, alwang mo kayong salita ng salita, mas dakal ing pamakirandam kesa aking pamagsalita. Neng misang salita tanang salita, ing Diyos makirandam ya, kay bateta biyasang makirandam. Potang mga dita mo, mas dakal ing pamakirandam kesa aking pamagsalita. Nyapin kay bat ng mga ding Kristo, ane ka powerful. Po? So ito yung minunang depatan na mga diya. Kay ba't nanita, may naralyo. Kay ba't ning akasabing kayang igpa, nung nanong sinabi na ning igpa, yapong panaral na. Itamo nung Jesus, mga diya. Itamo kailangan mga dita mo. At intamong personal prayer, at intamong community prayer. O ba't simba ko pa nga na makapangadinak mang keng bali? Aliwaya po yung keng bali. Aliwayang personal prayer, individual prayer, aliwayang community prayer. Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Ating personal prayer, ating individual prayer, ating community prayer. Amen? Nya kailangan makiabita mo. Kengsan kami sa sisimbata mo. Agyanin mo mangaldo Domingo. Dengalwa sisimbala po ang birthday daw. Dengalwa sisimbala nin mong simbambengi. Dengalwa nin mong malildo. Alipo, every Sunday. Sunday is the day of the Lord. Ulin sinubli ang mebye, aldo Domingo. Nya salamat po kaya kayo. Sisimba kayo. Niyang aldo Domingo. Kaibat ng mengadi, menaralya. Kaibat namang sinimba, manaral tam.
Nung nanong dimdam yu keni, ing maya pabalita, iya pong panaral tam. Ngeni, nung eta po makapanaral, pakitsunamo, king gawa. Uling nga naman balang tao makapanaral eh. Pakitsunamo po king gawa, kalupanan ng first reading. But in first reading po, yapin ni hope. Baloy po yung milyari kaya, lamen tayo hope, ne? Uling masanting yung kayang kwento eh. Mi bandiya po yung hope. Ne? Mi bandiya. Makwal tayo. Oning misanal do sibu kanin ng ginuking kapamilatan ng satanas. Ing diablo. Naning megawak, merapat kayo. Atin niya pong, atin niyang dakal, ipus, ding kayang tupa at no karakal, ding kayang baka at no karakal. Pero misanal do po mekwangan nito. Mila ko'y taking biyenang. Kay ba nanita rin anak na pulula, metelangan. Kay ba nanita, nanang milyari kaya, Mika sugat siya, mabilog ang katawan. Nano po yung sinabi na, ning kayang asawa, bala mo, may siray lubing kayang asawa, o tene pa kaya gulutan ni nga pong Ginoo. Inyang may walangan ingega na gana. Lawen niyo po yung pibandyan ng hope, pati ring anak na may walangan, nanong sinabi na, lubas ko inyang mibait ko, at lubas ko naman ken mate ko. Ing Ginoo yung menye, at ya ing kinangwa, puriyan niya, ing lagyo na ning Ginoo. Ene po sinisyan, ing Ginoo. O itong milyari kang hope. Agyan pa pong mila ko yung pimandyana, pati rin anak na may nga matelangan. Mila ko kasalpantayanan. May naralyo king kapamilatanan ng kayang dapat. O ita po yung milyari kaya. Nanong sinabi na ning asawa na, o nano ang gaman ngeni, atin kapang katapatan king Diyos, anti mo yung sadya, may wala na nga puwingega na gana, pati rin anak na may nga matelo. O ba't may isumpa ing Diyos, at saka nakamate, nga nang may kibat ho, makanyan lang magsalita ding babaeng mangmang, nung tatanggapan tala, tatanggapan ing tula ning Ginoo, wari sukat mo naman tanggapan ing kalungkutan. Amig salita iho laban king Diyos. Po mig salita may walangan ingegana bandan tawli may kasugat siya katawan, mabilog ka katawan, may kasugat siya, pero po mig reklamo king Diyos. Mila ko kasalpantayanan. Makanyan tamo nung yata makapagsalita, ipakita na mo po king gawa. So Jesus, may nga diya. Jesus, may naralya. Jesus, sino yuya? O ini po, ing dapat tamong gawan ngene. Sinuyuya karing masakit, karing alip na naning demonyo, at ing katatawyan po, ininamo tawlinin, inulo ni, ing katuwangan ng babaeng Simon Pedro. Kay banda po king sinagoga, mintala king bale, di Simon ang popay Andres,
Tisnande po yung katuwangan ng babaeng Simon. Malagnat siya. Makarate siya. Kaibat na nita na ang gawa ng Jesus. Tela na niya mugamat. Binangon kaibat. Likwani ing lagnat. Likwani ning lagnat. Kinayap yun. Simon, ining katuwangan ng Simon Pedro. At anya pong kinayap yun, sinuyuya kang Jesus at karining alagad na. Side remarks. Kalugod ng San Pedro king katuwangan na. May lagnat siya po, masakit siya. Kaibat pepaulo ni kang Jesus. Kayo po, ninureng ating katuwangan kini, tas yun mo rin gamatyo, malugod kayong katuwangan. Lawen niya Simon Pedro, masakit siya yung katuwangan na sinabi niya kang Jesus, Jesus, pepakayapan niya, tela na niya gamat, kaibat na nita, tinalakad siya, kinayap niya. Kayong ating katuwangan, kaluhuran nyo po rin katuwangan nyo. Kaluhuran nyo po. O pangadiyo, ginuko, o te pamating, katuwangan ko. Kakaba na naman diye. Pangading mate. Luguran nyo rin katuwangan nyo. Bakit po? Uling nung ngeni ating kong katuwangan, datanging panahon, maging katuwangan kayo. Amen. Luguran nyo rin katuwangan nyo kalupa ng Simon Pedro. Masakit siyang katuwangan ng babae. Kaya ni Jesus. Kaya ba't Jesus, tela na ne, gamat tela kad ne. At kinayap ya, eman miksalita Jesus. Kaibat na nita, miksilbiya, ining katuwangan ng Simon Pedro. Kaibat ng kinayap, miksilbiya. Lawin niyo po, inyapin pepakayapan niya katuwangan na, mo itang bangkanita inepigaganakan. Mo itang pepakit na yung kayang upaya. Simon Pedro, kaluguran po yung katuwangan na, lukuran nyo rin katuwangan nyo. Potang masakit la iyo papaburen. Kaibat ng kinayap ng katuwangan ng babae, miksilbiya, sinuyuya kang Jesus, ang popakaring alagad. O kayo pa kayang masakit. Nung ining masakit, pepakayapan kaibat sinuyuya, inyapin po pepakayapan mo itang pakit ng Jesus in kayang upaya, nune, kaibat ng mesakit at kinayap, sinuyuya. Kayong masakit, susuyo kayo po. Lalo na kung sumuyo nung masakit. Jesus, menadiya. Jesus, menaralya. Jesus, sinuyuya. Detangat lungareta, ikit kamo kang Jesus, kailangan mayakit la, king balang metong at metong kaya katamo, mga di tamo, manaral tamo, sumuyo tamo, at lungtong ko ning metong akalang. Oreta rin nga tsuking kayarianan ng Diyos, detang mga di, detang manaral, ang popang susuyo. Nung dening at lungareni at ilo kaya katamo, sinisitana at susuyotana mga ditamo at yutana king kayariana ng Diyos. O tagalang sisimbata mo, kay batang sinimba sumuyota mo, kay batyo pong sinimba mako kayo lumal kayo, nung ating kong katuwangan, puntalan niya kay batyong sinimba. Siklod kayo, siklod. Galangan niya, luguran niya, nung masakit siyang gangin, pahulo ye, pangadiye,
ilapit siya king hapong Ginoo. Lawin nyo na po, kanitang pegaralan tayo itang inaus ng Jesus ng alagad na they left everything. Pero ngini, may balik lamuna naman king pamilya. Buri ng sabihan, potang inuna ming Diyos, ing Diyos, ene paboren, ing pamilya yung likwan. Ene po paboren. Pero naburing sabihan eta na sakit ne, naburing sabihan eta na mati, sakit tapa mo rin. Pero nakatamo paboren, ne nga pong Ginoo. Amen. Palakpangan tayo po yung hapong Ginoo kaganakanan. Sana po makanyaning gawan taon. Ikit yung ngayon malino. Akit may kasalpantayan ng tao. Potang daralan niyang kasakitan. Lalawan kasalpantayan potang dakalya pera. Lalawan ing kasalpantayan ng tao potang masayaya. Lawin niya po kasalpantayanan. Potang ating kapagsubukan king biye. At akit siyang Diyos si Jesus, bakit na yung kayang lugod, yung kayang malasakit, karening kalugurana, karening apostol. Nung kaluguran ng Jesus, dining inaus na, liguran na lamon na naman Jesus, ding pamilyara. Likwan do rin karelang pamilya, dining minuna ng alagad, kaiba't paboren na lang. No po paboren. Nyay kayo pong susuyo, kumigagana ka. Ustong paunay ang Diyos, ang pamilya yun paboren. Basta't paunay nga kung Ginoo. Nako po paboren. Susuyuan me, paboren na ka. Paboren ng pamilya mo. Nyari tapong pasusuyo kaya kayo sumuyo kayo. At inakong apostolate na nung apostolate yun. Gagtuturo kayong pangadi ka rin anak yung pang sipik yung bale. Ilapit siyo kaya nga pong Ginoo. Agyam maging pialimbawanan kayo king kasalpantayanan. Kasanting na po yung susuyo kaya nga pong Ginoo. May kadingalwa kaya kayo na pa experience yung susuyo kaya nga pong Ginoo. Masakit, pero ating kang contentment, fulfillment king biye, uling paong namin nga pong Ginoo. Amen. Kaya tutuking Domingo, Jesus pakayapan niya po yung leprous one. Mga sakit, pasibayo. Lawin nyo na, Jesus, papakayapan o rin dakala masakit. Uling Jesus, ing Diyos, napule lang aning sakit. Niya papakayapan na kataon. So, kaya tutuking Domingo po magbali kayo. Kailangan nakilala tayong Diyos. Ing Diyos, luguran tayo, suyuan tayo, ipanaral tayo, king kapamilatana, ning pamagsalita, ampo pa, ning gawa. Amen. Ipasiyak tamo po ngayon, kaya katamong kasalpantayanan, itamongan po sa salpantaya ko. Kin Diyos, itpang mayupayan tuto, linalang kin banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upayaning banal ay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananin Diyos, ikpang mayupayang toto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan,
king pangasablirang meding mete, at kimbe alananga. Amen. Idalatala king Ginoo ring sablang taong mangailangan kayo, kilubatwal ning Santa Iglesia, at nga tamong manalangin, Ginoo, pakayapan me ingke kang balayan. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para karing sablang magtulap king Ginoo, ayaman makibalo king kayang lagyo. Para karing sablang balayan asasamba king Ginoo, lalambing miyaya liwang lagyo. Manalangin ta king Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para karing sablang sasyo king Ginoo, king karelang kaligaligan, at para karing dakal amisistinok king karelang kasakitan. Manalangin ta king Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para karing alang bulad king karelang kalungkutan, sakit o ketwan, payit o panamdaman, at pamanangging mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para karing kontemplatibo king Santa Iglesia, ama nalangin king lagyo, ring taong maralas, mga lingwan maos king Ginoo. Para karing sablang apostol, ami pabalo king Ginoo. Manalangin ta king Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. King metong apamakisamak king lugod, karing Kristiyano, ring aliwang iglesia, at kaya bering manalangin kin Dios, karing tutong dakal aparalan, manalangin ta king Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, pasulungan mo ing kamalayan din ke kaming komunidad, king pamangailangan ng ding dakal karing ke kang talasal pantaya, at migit mo king iturong miyatad king metong at metong keka, o ginumi manggaman king alananga. Amen. Manalangin tambo kapatid maiting kakatamang dawon,
ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, ikpang mayupayng tuto. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, mananunasan ng iting tinapi at alak abinye mo para pamangan mi kediking yato, maging sakramento nining biyeming alanangga, itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antemoren, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamurin paralan, ban makapagbalik ke lubkeka. Ulinita ing kaluguran mong anak, megin tao yang kalupami, banating kalupaming tao makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Ulinita kambedaring samlang koro ring anghel karin banwa, daralit ming ke kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian ke ka at maming magkanta. Tunekapin banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ning Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga nang tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako. In misteryo nin kasalpantayanan,
Jesus, datang ka. Ginoong Jesus, datang ka. Datang kang maligaya. Inyangin ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon mi kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yu king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Paciano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari. Ganakan mula naman ding kapadadming pepainawan at maninaying subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad gimbal mong kaburian, king kakabaning panawod, purian dakat paligayan, kapamilatanan, Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin at tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kakang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan,
king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nonelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pang bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin, Pakita mo po ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y bilalakoking kasalanan ng yato, mapalala ring tatanggap kaya king banal ako munyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamu. O Diyos sa ginumi, pagkaluban mo keng dake king metong at tinape at king metong akalis at gagawan mo keng metong kang Kristo. Sa upan mo keng magdalang kaligtasan at tula king mabilog ayato, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamati na karing dakal at tao. Adon mingeni ke kayong balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi ke kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalaan mila ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyo la ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miya mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panawon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaog kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsapdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sa guli. Ginamit po yung Facebook, yung account ko kayong Facebook, atin pong mag-solicit na seminarist tayo, scholar tayo, at ngayon po malapit ng may ordinan, manyadya sa fake news siya po ito, alatam scholar makanyan, at alatam may ordinan keti, gagamitan niya mo po yung lagyo ko. 5 years ago, linapit niya po king kakatamong kapitan, keti King Santo Rosario, Kapitan Cosme
years ago, menyad niya sao. Muna kanita ko ang siyalya pa mo, ikapitan tamong ni Keti. Kaibat 3 years ago, inipong tao ngayon makanyan muna naman ang gawa na kako King Santa Ana. Anyang at suka po Santa Ana, karindig lakad na yaman. Muna nga niyang itang malapit kaya tang pintalana, ex-seminarya niya, tambing na yung pintalan, kaibat tambing na yung memulay area po harakap. Pero may kabiktimaya po ka rin King Santana. Ngeni, milyari na naman. Ingapansinan ko po kayo, po ang ating mayor din na pari, mag-solicit siya. So, nano pong aral akwata mo, nung atin pong personal ang mag-solicit, kakilala, personal o kaya keng online, mangutang ko pa mo po kaya kaming pari. Eko tambing babiye, scam ya po ini. Gagamitan de, ing lagyo ko, ang po paring, ang po paya po seto, makanyan muna nan po yung gawara kayo. So, bayo kayo po mami, mangutang kayo kareng pari ho. Kareng pari tamo. Nung aliwa kong parokya, kareng pariyo, kareng parokyayo. Pero pangati tayo po, sana magbayo ya. Tayo pangading miparusan, ali po. Pangadi tayo, ita sanang baywane ng Diyos. Na sana gagawan nito. Pagsamantala na yung kaya kayong ganaka. Po yung kaya kayong ganaka. Kasi, at nakatamo ka ganaka, pangaras kayong makanyan kayong pamagpalimos, pamanyaw ka rin tao. O nang misan atin pong magsamantala, pangadi tayo na ing Diyos baywane, sumisiyo. Po, pati po seto, kinyana na po. So ito po, bayo kay mamiye, sabihan niyo po kaya kami masanting po yung babiye, pero nung magloko yun, kareta pong minye, parewya mo nan po yung bendisyon. Nung minye kayo, parewya mo. Pero itang may nyawat, fake ya po, yan na po yung bala, nga pong Ginoo. So kaya kayo man po, salamat. Sa announcement pa po, kaya February 12, Friday, makasaraya po yung opisina at bubuklat siyang pasibayo kaya Saturday, February 13. Kaibat po retang entrance examinations para karing magpari ay announce na iti every Saturday po atin. Kaibat detang kaya kayong donasyon, detang palaspas, may bendisyon last year at 1,000 po kaya kayo, ila po ring silaban, kaibat ing maging apura, iya po ing ibili keni kan buntok, ken pong Ash Wednesday. Ing Ash Wednesday, Masses tamo po, at lungabak, at gatpanapo ng gangbengi, itangabak, 6 a.m. Kapampangan, 8 a.m. English, 10 a.m. English muna naman po. Alas 3 English, alas 5 ng gatpanapon Tagalog, at 7 in the evening Kapampangan. Karing bisitas, San Nicolas, ang pong San Pablo, alas 6 po ng bengi. So kaya kayo man po, dakala salamat, tamong kakalingwan, kailangan balang metong kaya katamo, mga di, kaibat may nga di, manaral. Ipasiyag tayo nga mani nga pong Ginoo, kaibat na po nita, sumuyo, lalong-lalo na kareng pakakalulo, kareng masakit. Dakal po salamat. Talakad na mo po ngeni para keng final blessing. Ing Ginoo manatili kaya kayo At kaya ka antemurin, at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ni umetana king kapayapan. Salamat kin Diyos. Para apanatilyan tamo ing ustong lawot, king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo ka rin pwesto at panayan talar ng aseret.
Ituruda po kaya katamo ing istundalanan, palwalking kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog, ding form king kawun ang makakabit, lele daneng pasbul, dakal asalamat po. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong multa pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangay turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Amen.